take a report mishalat mi benyak kel report mo a report mi be kashanka ngwan ka pyro ronkin dang ro jendang ro bakel report mi bej no kan yam be remind ke report nyam an channeling ka kuidesh ka don't care me yadit ban kul we ka report do dien report shalat alam Paul Gabriel a spokesperson ko kuma SPLA ayo report nyam chalat gwa samani shalat wonena kajan changa diesh ka pyro rokin dang ro jandang ro bakal nama a press release ke press statement micha alat kum SPLA ayo shilam Paul Gabriel chala do dene ke 16 hour ke ta kola tawal bakal mtike 30 ci SPLA ma G4 ci kan surprise attack ci kan lat ka walgak ka ko bakanti report mishalat kolna lam Paul Gabriel yala no ci SPLA ma G ka surprise attack ci kan lat ka walga ka kobo ci kan civilian tin ci kan ga jek ikan kanak kashikan dor dialin ten wanamo chikan kawang lawi dialin kontin kunala titin jaga wangakan walgak ka kubo jawanga kuma SSPDF shi SPLA yo chikan kula laden wone dine dial te kone shaka bakan ka dine la dine te shaka ka wat ya kap ka yai te shaka ka pajut la dine SSPDF shakan dial shakan nak shakan nak dine SSPDF la dine SSPDF chikane kente konte shaka dine SPLA yo ka shobian ka walgak ikan kan kan dial shop dini SSPDF ka walgak you can dini kan you kan kanak chikan gaje ka present gwam mo bogren yal ler ren yal ken boken jigdien ka you kan kanak chakula de spokesperson ko kuma SPLA ayu en gune janna me edwer ko de ramme mo me cha yen me cha kep de janak jan man chalat te dine SSPDF ami jak ko ne ken cha kep ka te duel wode kan kanak ami jak long jan me a serious crime against humanity they investigate nete content mark walga pan de gadil kaf kolna lam Paul Gabriel admission makos error de repeat kaka ran mi chaja kaf chaja gorgon rama mo bajanak ban man chala da kume SSPDF akene enam mi chikene jikan wana mo shirmen chianen kan ga wankan dul tal mi chikene pal so na me biadil te ngaitin na me report chalat lam Paul Gabriel mo kon ka report in kokien tika warga me sha gor gwasa mena warga mo beja nya ya kel ka ku ko dana ci tuok re loka koren cha tere loka ka wat
kayuai kapajut atu kapai kele dan take report mi jidit mishalat borshar walat kene kore dan shitu ka kene shekor kore shater ka wat kore shater ka yuai kore shater ka pajut kene shekor kene kor mutodolong ke report dan shalat nei techi tesnien ray kor dang diok kanwari chalat borshar kilo Nuer ngo akor mutot cholne akor mutot chi akor mudit compare ka pegen chi tesnien ka deni SSPDF ka ken kor dang diokoton kor wat kor yuai ka kor pajut ejan paikel e paiwe chicken pegen enen kontin chi tesnien chicken lat kana kor wat kor edana chater ram kel chi tesnieno kanware kor yuai tegane dang werau kanware kor pajut tegane di chopo jan ngwane de bangwan di chiriar ti yeken tesnien kanware la pengnen di alkeri pod da dana chalat kane di jan bakkel wi raw ti yeken chi ka tesnien ka kan kor dang diok di alte ko di chater ere report kana me man chala do telemach gallo kam mishanang ke cha kef ke cha bain gwanter re ko dang diok dial te chater kam SSPDF kana ganwari re loka netin kontin ta bede jek ke deni SSPDF re kuramo cha peng mi shop ke kisa wonyam ta jarior ke deni SSPDF cha kanang mech ti shop ke kine raw wonyam ken deni SSPDF cha ka kep torbieli ti shop jandang raw ken deni SSPDF kan koro to mishu gujika ti loy kume SPLA ayo kan ngwan wer cha kwaiten nere koni kan ga kabane kan goro de kan let kamijek neten shaling no shi tesnien kaneti tesnien wankur tabe ben nang ka gwadan cha captain ko kume SPLA ayo ka roje dan chikan lat netin kon tila ngwanen wari ram cha kaf ngai kon wari la kana jel ga loy kel ram cha kaf cha gwer jeri cha kul bladen tame deni SSPDF ko jegdien kane kene konde cha kaf ko guigen peke dana ci tesnien kalat kanu yenangu ku yen surrender ka ja tinigan gorno bikan make like cha kan nak deni SPLA ayo barkan nak deni SSPDF ka facility dan teketen ko tegre dole ko na chagala tenekan so chana kul jogono lena mishi deni SSPDF chika chutrech ray lokatam raina ka jantam to kontene ngadano palka ne ka wereda jo dana chalat ka analysis dana cha kwing pin deni SSPDF chaka law ko bi ke chopre loka ke tet jaga ka we ke tet ko ba ko je gwa kel mi charen dor gwat kel that is mandanen chalat so ngi jeno dong la de jeno isi de nya SSPDF chi chopre jemi pal ne ka we ke tet ga loka katen de nya SPLA ayo katen stalemi shi ke tiam men gi yen kume ko celebrate the return one yala do chia bidiere kendo to neme ado mi chare leka agan wore ka chare leka gwa eken ko biken angajino peg den kedi ene de kono shiben
me ken kedi kane recon shibban torbiyeli ken kedi kane recon shibban kedi ne SSPDF mishi ga shub ko wat ci mishali ngano ci kan wat ci kana wanka ci kana ci kan nak ci kan man ne recon la de ni ken te cha yen ngaje je gwano das plant we can no dong ne ku me spela yo kan de ni kan de kone shayen de lo jok de kan ngong she mana ken ban jek de na kare tejen kan gore no be kan hak jena guyena no kan ga bom ne facility ni ten kone shana cha ka yenten ko ngai kan ga no kan kone shayen ci kan bitrar ba gala duel ke buga tare kal so na mene amma chala da kuma kirmi yadit ka jan ne panisha to so men biangaj korla na ne ga pan ban men lat ka gwasa me e victory manu natin ko de so dan de te kamal ka de na shen kamal de ku mene me meneg nuere me ku targene ga nuere me de je woch ka de ben pin men ne ken diala kontin chikana ko yo dan me e me shro lat another report shalat wade ni ten kontila gat murle wa ken chaka ko yo alo chaka juga yaw no bia nuere bia ko makke bia ko attack wate ge deni ken di jente we ka kobo ken deni to ke deni gat murle winna to wader rishunga ka ken deni to ko ken murle la ka mo ke ngwang ne shang amo ya kwak bia ngaje no mishare po chaja lat ka chanong ye ano te deni te we ka kobo te la deni murle ja reality the main information mi chanong ye ko der ander te ngai kedar miti connection ke ram on te front line then ba larke anu akobo a target kan ri konte la morale of course dini SPDF ayu ka tin chare releka dini tin konte la ngwana nuer chare releka kwa u miti ka min la roda ba la na ko de gore releka bodde gore ndakamat ko de karuma kan ri to so ne me report anan shi to bana tin kon tin lat ko ren bana kenyo ko milen kon ko ko tambe so an bana je kari podo den betemal